Deca bez roditeljskog staranja iz Valjeva, Šapca i Miloševca učestvovala su u takmičarskim igrama sportskog dana na Paliću koji je organizovan u okviru inkluzivnog projekta Generacije budućnosti. Cilj ovog treninga jeste edukacija i motivacija mladih bez roditeljskog staranja. Na Paliću je održan sportski dan i druženje sa decom bez roditeljskog staranja, koji je organizovan u okviru projekta Generacije budućnosti. Vojvođanska banka, koja inače učestvuje u mnogim humanitarnim akcijama, prepoznala je važnost i ovog projekta. I mi smo se odlučili na ovaj jedan dobar, da kažemo, koncept koji nam je predstavio Dale Carnegie, koji su naši partneri, koji se odvija pod pokroviteljstvom Narodne skupštine, zbog toga što mi smatramo u Vojvođanskoj banci da svako treba da ima priliku u životu. I mi smo se odlučili da podržimo ovaj projekat kako bi deci bez roditelja pružili priliku u životu, da mogu da uspeju i da iskorače u tom svom sledećem koraku kada postaju punoletni, da bi mogli da nastave sa svojim životom i da mogu da imaju ravnopravne mogućnosti kao deca koji imaju roditelji. Jedan od naših sledećih projekata je također da sa našim partnerima i našim klijentima pokušamo da obezbedimo zaposlenje deci koji su završili školu. Naša poenta je u tome da pokušamo deci da ponudimo i nastavak daljeg obrazovanja, a ne samo da pokušamo da im nađemo posao. Predavanja u edukativnom centru Vojvođanske banke na Paliću su sastavni deo programa, čiji je cilj da decu bez roditeljskog staranja dodatno ohrabre i pripreme za život posle izlaska iz centara za porodični smeštaj i hraniteljskih porodica. Glavni cilj jeste stipendija, pomoć mladima bez roditeljskog završetka redovnog školovanja, izlaze iz programa socijalne zaštite i taj ulazak u samostalni život je svrha, odnosno glavni cilj programa socijalne inkluzije i Generacije budućnosti. Na sportskom danu na Paliću veliki broj dece se nadmetao u raznim sportskim disciplinama. Podršku im je pružila i Andreja Arsović ispred Olimpijskog komiteta Srbije, a iz Vojvođanske banke napominju da ono što oni žele da prenesu svoj deci jeste upravo taj olimpijski i sportski duh.